Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6, halaman 16. Ada Ibu Lilis di Dubai. Silakan Bu. A'udzu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna fiha ayatim bayyinatil Bay, la'al bayinatil. Nanti kalau bayyinat nggak mau ini, napasnya kan karena ketakutan, deg deg deg, sampai bayinat aja. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat gitu. Biar napasnya banyak. Nanti tinggal ulang di ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Bagi dua dulu. Karena kayaknya napasnya masih ketakutan, masih berdeg-deg ya. Ya. pagi-pagi belum apa-apa nih. Wa anjalna fiha ayatim bayyinat. Panjang sama. Ayatim. Iya. Tadi salah Mas. Mas. Wa anjalna fiha ayatim bayyinat. Iya. Ayatim. Ulang lagi. Aya a ayatim bayyinatil la'allakum tadakkarun. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Kemudian Min a min a min a min mm-mm, min min ayatin a min ayatin aw nunsiha. min ayatin au nusiha. Tenang ya. Kemudian Qaulan sadida. qaulan sadida. Kemudian Khamsatun sadisuhum. khamsatun sadisuhum. Kemudian Qutilal insanu ma akfaroh. qutilal qutilal insanu ma akfarah. Kemudian Belum kelihatan. ini illa ya. Illa man ada. Illa man atallaha biqalbin salim. Bagus. Jadi metode entek-entek sambil ketakutan. Illa man ada Allah biqalbin salim. Nah, tenang naon yang penting bentar dulu lah. Nanti kalau sudah tenang, belajar lagi sama Teh Tika sama yang lain, Halo. tinggal tenang. Illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian yang bawahnya. La yai'asu mir rauhillahi illa qaumul Illal ada kafirun. tasjidnya teh. Illal. Illal Mm-mm. la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. La yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian Min sa'air min sya'air kulna idang satoto. qulna idan syatata.
Kemudian yang ini tetelilis. Wayung sius. Wayungsi'us sahabas siqal. Wayunshi'us sahabas thiqal. Summa idza saa'a ansharah. Thumma idza sya'a ansyarah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Belum Wa min sampai paketnya. Kemudian wa min syarr. paket apa? Ini ada yang nanyain paket udah sampai belum? Oh, Belum sampai paketnya Bu Erni. Wa min syarri. A'udzubillahi minasyaitonir wa rajim. wa min syarri ghasikin idza waqab. Udah bagus cuma shin-nya ya. Wa min syarr. Min Oh, syarri ghasikin idza waqab. Iya dah apa deh. Dah apa. Dientek-entek. Nanti udah bagus tinggal wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nanti tugas Bu Tika tuh. Bu Tika bantu nih Bu Yusuf jangan sampai dientek-entek. Tapi sekarang sementara nggak yang tahu penting jelas. tiap hari juga sama Teh Tika tuh gimana. Iya nanti Aduh, nanti Teh Tika tolong penekanannya Teh Tika. Jadi alhamdulillah ini udah bagus dengan shinnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Cuman itu udah entek-enteknya nanti nggak dikurangi, tahu dihilangkan. gimana sih. Pak Hmm? Haidi semalam juga sama Pak Haidi halusin suaranya itu. Ya belum kan namanya semua proses. Ini segini bagus banget. Kan nggak sampai kayak orang-orang disentak-sentak udah bagus. Dientek-entek taruh ini. Takut. Gitu ya. Tak apa-apa. Itu juga nggak ada yang salah, yang tuasinnya doang. Cuman nilai seninya belum ada gitu aja. Ayo, wa nukhriju. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu. Gimana sih kalau berhenti pohon Hmm. di ini ya? Apa-apa, entek-entek aja dulu. Ntar entek-enteknya bagus. Tinggal nanti sama Butika. Butika kok ngajarinnya itu pasangan Butika Wahidi ya. Hebat. Ayo wa nukhriju. Teh Tika, Pak Haidi, Mbak Mardiana. Mbak Diana. Iya. Ya silakan. Wa nuh wa nuhrijul lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Oh bagus ya. Nih, jadi kalau ibu dan bapak bacanya belum bagus, metode Bu Yusuf ini bagus. Metode entek-entek ya, entek-entek. Wa nakhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Cuman artikulasinya nanti dijelasin ya, lebih jelas. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Gak apa-apa di lain kesempatan. Ini kan katanya di Cianjur zaman dahulu mobilnya juga masih butut, jalannya juga butut, jadi tuk 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 gitu. Belum seperti sekarang Makasih sudah di banyak Teh hotnya. Tika. Ini Mima. Mimma ing sodid. Oh, bagus. Mimma sadid. Kemudian. Man salaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Kemudian yang bawahnya Bu Lilis kemana? Bu Lilis na Ap teu aya sorana. Bu, ya, silakan. Yaum, silakan. Gimana sih sinyalnya ini yang jeleknya Pak Ustadz juga hilang-hilang? Yaumala. Oh, gimana?
yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa lahum yunsharun. Tinggal tambah mad-madnya sama shinnya ya. Yauma la yughni anhum kaiduhum anhum kaiduhum syai'aw walahum yunsarun. Jadi bacanya nggak usah terlalu berburu-buru, terus nggak usah pengen cepat selesai semuanya, bagi 2 aja biar tenang, pernapasannya juga cukup ya. Itu sama shinnya. Anhum kaiduhum syai'aw walahum yusarun. Yang bawah nggak apa-apa, artinya dilatih-latih ya, udah bagus kok. Tinggal ngelembutin aja. Kemudian, Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bagus. Wala yusyrik wala wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian Qaulun ma'rufun wa maghfirah qaulun ma'rufun wa maghfiratun maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. qaulun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Udah pinter banget ya, tinggal tenangnya aja sama shinnya. Kemudian Wa talhim mangdud wa talhim mamdud. Kemudian lahu durriyatun du'afa lahu dzarriyyatun du'afa. Ulang, kurang kurang nyamber itu mah. Mhm, durriyatun kayak diulang lagi. lahu lahu durriyatun du'afa Lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian wa kullan darabna wa lahu kullan darabna wa kullan darabna lahul amsal iya. wa kullan tabarna tatbira. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Kemudian wa qa waqala wa wa qalad dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kemudian wa man dhalla Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Kemudian Fidyatun ta'am fidyatun ta'am
halalan thayyiba halalan thayyiba wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Wa wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima, bukan jolamu jangan terjo Jo za, bima zalamu fahum la yantiqun. Coba bima zalamu, bima bima zalamu jangan fahum jo za jolamu za, jolamu bima zalamu. Coba Bi- bima jolamu bima jolamu fahum la yantiqun. bima zalamu ya. Kemudian yang bawah Enggak ada. hum yang suruh. Hum yang jurun Hum yanzurun alal araiki yang jurun alal araiki yanzurun. illa mira'an jahiraw wala Soalnya tas panjang. Illa wa mira'an zahiraw. Soalnya panjang teteh. illa mira'an jahiraw wala tastabti fihim Iya. wala tastabti fihim minhum ahada. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Teteh tinggal tenang wae, jangan buru-buru. Kemudian yang bawahnya Qala sanangduru asodaqta am tanya pendek. kunta Asodak ta'am. asodaqta am. Qala sanangduru asodaqta am kunta minal kadibin. Qala sanansuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Kemudian yang ini wa afiku. Wa Nah ini. wa ang wa anfiqu Wa khairan afiku, wa afiqu, bukan wa afihu, wa afiqu, qaqaqaqaqu. wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Patang pahud dikro Fatang fa'ahu dzikra. idas sama patorot Idza sama'un fatarat. wa idal kawakibun tasarot
Wa idal kawakibu tasarat. Ya Rabbi Diulang. Ya Rabbi inna qaumit. ittakhadu hal Iya. Halo, Halo. kemana ngalangnya? Ayo. Ya, iya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Inna radduhu Inna ilaiki. nanya ada matobi'inya. Innya gunah nanya matobi'i. Ada dua. Inna. Inna radduhu ilaiki wa jailu Radu. Dunya panjang juga. Rodnya madaji musyafal raddu. kalim. Dunya panjang. Ya lagi. In in inna Iya. ilaiki wa jailu minna mursalin. Bukan minal. Waja'iluhu minal. Minal Coba. mur Waja'iluhu minal minal. mur Mm-mm. wa jailuhu minal Bukan. mursalin. Waja'iluhu minal. Lu-nya panjang. Waja'iluhu minal. Coba. Wa jailuhu Minal. wa jailuhu minal mursalin. Iya. Inna Mana langit-langit radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kemudian. min qablikum Min qablikum. bi ayyi dambin kutilat Bi ayyi dzambin qutilat. yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna Nal. nah Wala yanqudunal. misaqa Mhm. yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna misaqa Yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Kemudian bukan walajanna wala tapi wal jana wal bukan wala. wal wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian bal kaddabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum min bal iya bal bal wal kadda kazzabu bal kaddabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Kemudian ini nun mati atau tanwin ketemu kaf jadi ikhfa. Silahkan. pamangkan Famakan khairan kasiran
kasiro, khairan katsira. khairon kasiro, Kemudian wa fakihatin kasiro, wa fakihatin katsirah. walan walana walanaku wala apa masih walataklun Wala walata ta'lunna. walataklunna Jangan uluwang bolo-bolo. Wala walataklun ta'lunna uluwan kabira. walataklunna uluwang kabiro. Wala kayak ditahan. Wala ta'lunna uluwan kabira. Ayo tenang. Walata walataklun kumaha sih anjing Wala ta ta'lun wa ta'lun kayak mhm, ditahan. Wala walata ta'lun walataklunna uluwang uluh kabiro. uluang weh. Kan ada tasjid. Uluwang ada tasjid nyamber. Uluwang Uluwang. Coba lagi. walataklunna uluwang kabiro. Gitu. Nanti tinggal diulang-ulang rekamannya. Wala wala ta'lun lebay sedikit. Jadi jangan buru-buru di situ. Wala ta'lunna uluwang 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 kabira. Ini. Jadi memang kalau pengen pinter kayak dihentak-hentak sedikit. Dihentak-hentak teu naon yang penting mah yang penting bener dulu. Nanti udah lama-lama mentalnya udah kuat, nah insyaallah entek-enteknya hilang nanti dengan sendirinya ya. Tapi kalau nggak berusaha dari sekarang dihilangkan, tetap aja nanti baca Quran Bismillahirrahmanirrahim terus itu akan terus. Jadi sekitarnya harus mengingatkan. Bu Tika atau belajar Mbak Mariana atau sama siapa saja, ingetin, "Hei Bu, jangan dientek-entek terus ya." Nanti. Karena kalau kalau nggak diingetin terus jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan susah dirubahnya. Suaranya Pak Ustadz lep-lepan ya. Coba kan. Udah pintar kok tinggal menghaluskan ya. Udah bagus, udah banyak kemajuan. Yuk, inna. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min Nanya panjang. kulli Wa ataina. Ingat-ingat nih. Kalau yang berdiri begini panjang. Dari wa. Wa atainahu. Yuk. wa atainahu min Nanya kulli panjang. Wa syai' atainahu min. wa atainahu min kulli syai'in sababa Iya, tinggal hutang shinnya aja tuh. Min kulli syai. Syai'in sababa. syai'in sababa. Dilatih shinnya ya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kemudian ini ya ayyuhal. Ya ayyuhal malu'u Malu'ah siapa yang malu'u? Mala'u. ya ayyuhal malu'u Siapa yang inni malu? Nggak ada yang malu di sini mah. Mala'u, malu mala'u malawung. ya ayyuhal malu'u Mala'u, inni ulqiya mala'u. Kok jadi ilai malu'u wae? kitabun Hei. karim. Kalau dibenerin rotos we nya. Nggak kedengaran. Aduh, bukan malu tapi mala. Ini kan nggak ada domahnya. Mala mala'u Heeh. mala'u mala'u Malawung. Bukan malu'u Ya ya. ayyuhal mala'u inni ulqiya ilai kitabun Ilayya. karim. Dari ini ya. Ini ulqiya ilayya. Kitabun karim. Coba dari ini.
Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kitanya panjang tuh. Kita, Bung. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Tuh bisa ya, tinggal tenang, tinggal ngulang-ngulang. Ya, ya ayyuhal mala'u, bukan malu ah, malu'u, malu'u. Siapa yang malu? Nggak ada yang malu ya. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya Ulqiya ilayya kitabun karim. Itu. Halo. udah pindah posisi aku juga tuh. Iya. Ingkanat. Mana barusan tuh? Idza ja'alahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'alahu naron qala utiya. Bukan. Atuni bukan Ini utia. salah. Atuni. Atuni, atuni, Ida atuni. ida ja'alahu naron qala atuni. Qala, Qala qala, qala atuni ufrig alaihi qitra. hi-nya ketinggalan. Alaihi kitra. Alaihi qitra. Mhm. Ulang. Qala atuni. Qala atuni ufrig alaihi qitra. Idza ja'alahu naran qala atuni. Tuh udah hilang lagi suaranya Pak Ustadz. Qala atuni ufril alaihi qitra. Ya, in kanat sekarang. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum hamidun. Faida panjang. Faida hum khamidun. Ayo. Faidahum hamidun. Ulang dari awal. Ya, boleh. Ini Yasin kan? In in kanat Ing ikhfa. In in kanat. in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum hamidun. Nah, gitu. In kanat illa sayhatan wahidah. Illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Kemudian. Yau yauma yarunaha lam Ya raw. yalbah yarau. Hmm. Yauma yarau Yauma yaraw. yauma Bukan yarunaha lam yaumai, yaumai, yalbah. yaumai. Jangan yaumai. Udah Kan nggak hilang ada hilang udah tanwin. kacau ini mah. Mm-mm. Yauma Bukan. yarunaha lam yalbasu illa Yauma asiyah. yaraw. Coba Trim. A'udzubillahi Yauma minasyaitonirrajim. yaraw. Mm-mm. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyah illa Iya. asiyatan aw duhaha. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyah. Illa ashiyatan au duhaha. Kemudian. Fa Fa innahu innalahu, fa innalahu. fa innallahu ma'isatan dongkaw wa nahsyuruh Mm-mm. dongkaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ya segitu dulu nanti diulang-ulang lagi dah ya, Shadaqallahul biar tenang. adzim. Udah bagus, udah banyak kemajuan, Makasih cuma banyak nanti mungkin Ustaz. dilatih sama Bu Tika, sama Bu Mardiana, tinggal tenangnya sama jangan dientek-entek itu aja. Dulu juga Mbak Mardiana begitu, Mbak Mardiana juga dulu begitu, ro-nya ra malah, tapi sekarang alhamdulillah udah bagus. Jadi semuanya dengan belajar, dengan sering ngulang, insya Allah akan menjadi lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.